Afable, the Assistant Budget Officer, papadisan ni Ms. Benita Garcia. At sunod na pair, Jerome Cargando, papadisan ni Dr. Michelle Simplicia Globio. So, Coracha Maestro. Attorney Albert Afable with Mrs. Benita Garcia and Jerome Cargando with Dr. Michelle Simplicia Globio. Okay, damo nga salamat. Hanaton magkapagreha nga sinayawan ko lahat siya.